E kublaya pi borok ki pralog ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to kajing sakhiat hayato wakawi ne ki video yong ba samlin malngyang uwaman ukartong yong ka NPP na kaso yong constituency I video I wada klan bha upor hakiran san social media kam waman kate wei ite to I video wakno uyo ki pastor wa maling ki wow duwai chwa ubamja hawayo yuti ki dai wabang namo hawayo yuti dai do dai dakha Hawakamte iyi ijing sakhiat hayato wa ini I video I wada klan bha upor hakiran san social media kam waman kate wakalam hi uba samlin malngyang kamte namo wakano election hi ekibru ya o namo te ton up yegani ko khubor hadu wakut khanang wayo tip iyai wasakhiat te chwa wo sdang I chaki khubor ladam pwe mu ye debut subscribe your new channels nya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em haitu khanang wayo pteng cho cho phiu yo yegi khubor wathame te ton sdang I chaki khubor Hadin wada por I video I wakam wato iyong uba samlin malngyang uwaman ukartong yong ka NPP na so yong constituency hakiran san social media I video wakam waklam klemakor ne kano uya ki pastor wamaling ki wow duwai chwa ubamja hawayo yuti ki day wabang namo hawayo yuti ki day do day dakha nei liang ki pajba da ben ki yo uba samlin malngyang langba ki comments way wad hadu ki waya khmat niam wakantup ya ki pastor wa ki father le dasnyaw si ki heyato wa iti I waklam uba samlin malngyang kamte Wei hadin wada por ini I video nei liang uba studing thaba uwaman ukartong yong ka TMC na so yong constituency da benjur uyete wakano uba samlin malngyang yaki pastor ha iwada ong uwa ki pastor klam kidu ikten hi tangwa ikam 1m nei bha ong ki wahab duwai chwa ubamja tangwa ki le maling ki uduwai hawayo yute ki dei wabang Ukartong ka TMC da ong ule wa hepor ka election jo MES nyaw tho bakala hapardi ki political parties wa ki church tangwa uba samlin malngyang to upenem kam udakam ki tu ki kenten wa khor wa pandai sarom we pensyaw si yaki pastor wa ki father Hei wa hajrong ini waro nei liang uba samlin malngyang da panche pajba u heyato wakatu ka video ko wada por hakiran san social media we heyato we ikalam yong o dei wa ong wa em uchem kalam ben ne kano u yaki pastor kamte tangwa ini to du ichim ka budon hi daki katu ka ningut ki damok ki waya embenta ha ka election we ki wa chon ne bichni ya o khanang wa yo si ki bru ka so yong constituency ya o we yo penrem ki ya o dei wasuk Weda ong ule wa itu I video I wada penpor ki hakiran san social media to I wada ring ki na jngai haipor wa yalap election u hakatu ka arpo tarik data edit ki day edit Da ong ule wa hejing sakhiat em uklam ukam tu o ong uye wa bhahi wa bon sen I ki brujo ap he I ye wasneng ki wa he wasan wa kinong yalam niam ya I tangwam jo em ubod iki kam kanuksa wa ki pastor jo pha duwai ki I chwa ubamja tangwa nei wa le kathangan we nei jan ubam damaling I uya duwai kamte da ong uwa uklam ukam ni Wei uklam uye ka jing sakhiat wei iwa bhahi ye ki pajba wam jo hoi umaling uduwai tang waki bru won ki wakwa uchim kabu wei ki wakwa upanja burom ye oda edit ki ye ni iwa klam u depte ongki wamaling ki pastor wo duwai hawayo yuti ki dei do lani dei dakha Kamte nei liang uba samlin malngyang da benjur uye ki tu ki wa mkti wo edit ye itu I video we da kantu ule ya waro wa mto usnyaw tho bakla ya o we mto ucha ya lam bakla hakiran san social media nei bha em uklam ukam wada kanno ki ya o we da ong cho cho ule wala da note sakhiat ki wo ong waklam ben uye ki pastor wa ki father to open yu ki dai original video chaka parthai waro kawi khanang wa yo ye ungai lem kam tem to uthat ne panja burom hi e ki ya o kam tu du nei da wakwa hi e ki upanrem ya o hakani ka election we heyato we ni iwajia ya uba samlin malngyang nei liang uba preston da ong uwa ki broken no ne kalam he ki kat chwalap tang yo job ya ka election